twari tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko ikorwa cyiza cyabasha gukora mu gihugu cyacu ariko cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamwo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babasha gufata. N'amakuru mashya mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye itsinda ry'intumwa zaturutse mu ishyirahamwe ry'abanyamurenge cyase Banyamurenge Global Advocacy mu biganiro bizibanze ku gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mibereho y'impunzi z'abanyamurenge zawungiye mu gihugu cy'u Burundi. Iri ni itsinda ryashimiye byimazeyo uruhare rukomeye Perezida w'u Burundi akomeje kugira mu gushakira amahoro akarere ka Kivu y'Amajyepfo n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange, aho intambara imaze igihe kirekire isenya ubuzima bw'abaturage ibateza umutekano muke ndetse ikabaviramo guhunga ingo zabo bishingiye ku bikorwa bya diplomasi n'ubufatanye u Burundi bukomeje kugaragaza ko ari ingenzi mu kugarura ituze no gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke muri aka karere. Mu butumwa bwabo abayobozi ba Banyamurenge Global Advocacy bagaragaje ko bishimiye cyane uko u Burundi bwakiriye neza impunzi z'abanyekongo by'umwihariko abanyamurenge babahungiyeho bahunga intambara n'ihohoterwa ribakorerwa. Bavuze ko uretse kwakira izo mpunzi, ubuyobozi bw'u Burundi bukomeje no kubaha ubufasha bw'ibanze burimo aho kuba ibiribwa n'ubuvuzi bigatuma bagira icyizere cyo kubaho nubwo baba bari kure y'iwabo. Bagize bati, turashimira cyane Perezida w'u Burundi kubw'umutima w'impuhwe n'ubuyobozi burangwa no kwita ku baturage by'umwihariko impunzi zituruka muri Kongo. Inkunga n'urukundo bagaragarijwe ni ikimenyetso cy'ubuvandimwe n'ubufatanye bw'igihugu. Ibiganiro bizabaye hagati y'impande zombi bizagarutse ku kamaro ko gukomeza ubufatanye mu gushakira amahoro akarere, binagaragaza ko hakenewe ingufu zihuriweho n'ibihugu byo mu karere ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu guhosha amakimbirane akomeje gufata intera mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida w'u Burundi mu ijambo rye yongeye gushimangira ko igihugu ayoboye gikomeje gushyigikira inzira y'amahoro, ibiganiro bya diplomasi ndetse n'ubufatanye bw'akarere nk'inzira yonyine ishobora gukemura burundu ibibazo by'umutekano muke. Yanavuze ko Burundi butazahwema kwakira no gufasha impunzi zikomeje kugana ku butaka bwabo mu gihe agishaka igisubizo kirambye kuzatuma amahoro ashobora gusubira mu bice byabo. Iyi nama ikabije mu gihe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje gukaza umurigo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari ugiye kutubwira situation iri mu Minembwe mbere ko turi buze kubabwira ibizatangajwe na Agathon Rwasa. Bwana Safari, kugeza ubu mu Minembwe bihagaze gute ndetse no muri zone zituyemo abanyamurenge? N'urwikanga rukomeye kandi ubona yuko rwahinduye isura aho bamwe bakomeje guhunga ibice byabo cyane nko muri ibice bya Mikenke bitewe n'imirwano iri kuhabera ikaze. Rero hari andi makuru ari kuvugwa ku gisirikare cy'u Burundi mu kibira. Bwana Safari, mbere yo kuyatubwira ndagira ngo banze unyemere tuvuge byatangajwe n'umunyapolitiki Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, aho yatangajwe nta mpamvu yakabaye ituma ingabo z'igihugu cyabo zikomeza kurwanira mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kaburaga. Rwasa ari umuyobozi w'ishyaka CNL ryari ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye mu Burundi, yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Kongo biri mu nyungu za CNDD-FDD n'abayobozi bayo. We yagize ati, nje ntekereza ko kwinjira ku Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi, ntabwo biri mu nyungu z'abarundi. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara leta ya Kongo zigomba kugenda zambaye impuzankano zayo aho kwambara iz'abanyekongo nkaho ibikorwa zirimo binyuranyije n'amategeko. Ati, muzukuri nta nyungu u Burundi bufite kuko nta cyabujije intambara kurushaho gukomera kugera naho yagera ku mipaka y'u Burundi ivuye mu majyaruguru ya Kivu
kure cyane y'u Burundi. Leta y'u Burundi yasobanuye ko yohereje ingabo kugira ngo zirwanye imitwe yitwaje intwaro iyirwanya kandi ikora mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nka Red Tabara, Forebu ndetse na FNL Nzabampema. Agathon Rwasa yavuze ko ibyo ari urwitwazo kuko iyo ingabo ziba zaragiye kurwanya iyo mitwe koko ntacyo zari kujya gukora mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Safari rero turagira ngo ukomeze utubwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba, aho bivugwa ko urugamba rukomeye kandi rukomeje, aho bigaragara ko byamaze kwinjira mu isura nshya. Bihagaze gute kugeza ubu kubivugwa ku gisirikare cy'u Burundi? Bikomeje kugenda bigaragara nyine ku mirongo y'imbere y'urugamba bitewe na deployment zakorewe, ariko byamaze kuba urujijo hafi neza ni perezida nubwo turi kuvuga imirwano iri kuhabera iri mu gace ka zone ya Uvira muri utu duce hafi ya Sange. Biravugwa ko kandi birumvikana ko nubwo ibi byose biri kuba hakurya i Burundi ari ibibazo bikomeye cyane mu ishyamba rya Kibira. Bivugwa ko naho hari imirwano ikomeye tutari twasigura neza ngo tumenye ko turasagaza, ariko naho bivugwa ko hamaze gupfa n'abasirikare batari bakeya muri iri shyamba. Bivugwa ko bari bari mu myitozo yo kwiga imbunda ziremereye zaratsirare ku bufatanye bukomeye bw'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo zavuye muri Tanzania TPDF. Bari barimo bigisha kuko muri iri shyamba hari hamaze n'iminsi harimo imbonerakure zagiye gufata imyitozo kugira ngo zize zifashe bamwe mu basirikare n'ubundi b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kurinda umutekano wo gukumira uno mukandara wa Prime Mberizizi kugira ngo hatazagira imirwano yambukira muri iki gihugu cy'u Burundi. Araciye mu mayange n'uwahoze ari mu Wazalendo n'umudepite Willy Mushiki, aho yari yatangaje ko n'ubundi bari hafi aho ngaho, kandi yaciye ku mayange yavuze byinshi, avuga ko n'ubundi umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu bigomba kujya mu biganza bya FARDC kandi bidatinze. Mu ntego bari bihaye rero urabona yuko basa nk'aho bari bihaye ibyumweru bigera muri 2, urabona ko haburaho ibyinshi mike. Ubu hitezwe yuko wenda hari ikiri buhinduke, cyangwa nimba hari buze b'abakomando bamanukira mu maretaje bajya gufata abayobozi biri huriro rya FM23 nibyo twiteze, kuko niyo gahunda yari ihari mu gihe bohereje Abazalendo bari hafi aho ngaho bagomba gukora ibitendo byo kuzengereza ihuriro rya FM23, noneho bakohereza abakomando n'indege za hoteli bakagenda bamanuka bafata bamwe mu bayobozi b'ihuriro rya AFC M23. Niyo plan ipanzwe y'ihuriro rya FARDC mu buryo bwo kugira ngo barebe uburyo kimwe bazengereza bikomeye ihuriro rya AFC M23. Niyo gahunda kandi ni nawo mupango hari. Ubwo rero dutegereje ko ibyo bapanze wenda bizabahira cyangwa bizaba ikibazo kuri bo, kuko buriya akenshi na kenshi ibyo umuntu apanze ntabwo ariko bimugendekera, ariko urabona yuko ibi kukwesiteya kugenda akugera ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse bigenda binagaragaza yuko babishyizemo imbaraga bitakoroheye ihuriro rya M23. Ku zindi akisi muri ako gace ho bihagaze gute? Ni route nationale 5 ikomeje kuba irimbukiro nyuma y'uko bamaze kuhafunga. Ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice n'ubundi bya za Rungu na Kiba. Ubona yuko ingabo z'aba FNB zisa nkaho noneho bohereje AFC zisa nkaho yazitinye ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko birasa nkaho bari kureba nayingwe hano kuri Prime de Ruzizi, bitewe n'uko ku munsi w'ejo hari igikorwa cyabaye cyo kurasa ingabo za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC bake harimo n'abacanshugu, aho babarasheho bikomeye bitewe n'uko basaga nk'abasatira ibintu bya AFC M23. Ariko kuri Prime de Ruzizi ni mu kibaya cyo hasi, ubwo ni umukandara wo hasi hari ingabo z'abarundi, nk'uko operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa. Ubu bari kugenda bategura abasirikare bagiye batandukanye, noneho ntabwo bakigendera mu kavuyo
nimba ari aba FDLB barabashyira ukwabo, nimba ari abangora bari kubashyira ukwabo, niba ari aba TPDF bari kubashyira ukwabo. Bigaragaza impinduka zabaye muri ino Kivu mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo, yigaga ku buryo bagiye kujya bagaba ibitero, ndetse ama-akisi akajya agira bamwe mu basirikare bagiye batandukanye kugira ngo bagaye ibitero, hatazamo ikintu cy'urwikekwe noneho kugira ngo baze kugira uwo babibaza, kuko urumva nimba ari ingabo za Angola zabaga zifite komanda wazo, FDLB zifite komanda wazo, FARDC zifite komanda wazo, Wazalendo zifite komanda wazo, TPDF zifite komanda wazo, noneho bigasa nkaho niba akajagari bitewe n'uko urumva ntabwo bazi ibi byagenze gute, kuko hajyaga haza kwisubiranamo bakavuga ati FDLB basaze ko habayeho uburangare, ugasanga kwisubiranamo rero niko kwatumaga ngira ngo batagera ku ntsinzi ihamye. Ariko urabona yuko byakosowe, bigaragaza yuko FDLB yazanye abakomando karundura, bitewe n'uko iri huriro rya M23 bisa nkaho abenshi batangiye kuvuga aho muri ibi bice ko hashobora kuba hariho gutsindana gukomeye, kuko ubona yuko bakireba n'ayingwe saha n'imwe ko situwasiyo ihagaze, urabona ko bakireba n'ayingwe bitewe n'uko basa nk'abegeranye, ariko nta n'umwe rero bafite umwanzuro wo kuba yarasaha ukundi. Ariko urabona yuko aba FPNB basa nkaho baje mu isura nshya bitandukanye, n'uko mu minsi yashize bari babasaga urugamba nk'abitonze, bafite nkaho bategereje umunota wa nyuma kugira ngo babe bagaze igitero ku ihuriro rya M23. Ku bijyanye na deployment y'abarundi ho update zari ni izihe? Nakubwira yuko aba FDLB noneho bitari muri bya bindi by'imikino, bazanye ingabo nyinshi kandi noneho z'aba special forces zitandukanye, n'uburyo bajyaga bazana abasirikare bagwirirana b'imbonerakure, kuko imbonerakure ziracyari mu myitozo, bari kuzitoza mu ishyamba rya hano rya Kibira, niho bari kwitoreza. Bazanye aba special forces deployment zirahari, ndetse ubona yuko zimeze neza hano kuri Plaine Ruzizi kuri n'umukandara wazo, ndetse nizo ziri no kurinda n'umupaka wa Kazindiga, bitewe n'uko bafite ubwoba yuko hazamo gahunda zo kuba hajya hambuka bamwe mu barwanya iri huriro rya FARDC cyangwa abashaka kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa ko Red Tabara yamaze kuba yakwihuza na AFC/M23, niko bavuga. Nta makuru hamwe nayo ntagire ko mu bikomeje kugenda bivugwa binagaragara muri ibi bice tuherereyemo, bivugwa ko n'ubundi bashobora kuba yarinze kuri AFC/M23 cyangwa MFDP twirwaneho ku buryo bukomeye, ndetse ubona yuko byatumye leta y'u Burundi yongera ubutasi bukomeye, ndetse n'abasirikare bakomeye kugira ngo hatazagira umwanzi winjira ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Yego, reka utujyane none no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, naho tubwire situwasiyo ho bihagaze gute kugeza ubu? Situwasiyo ihagaze ni impinduka zikomeye cyane zakozwe na Sultan Makenga, aho yahinduye umuvuno akaba yazanye deployment mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho abantu bari batangiye ko hatari ku bundi ni gute umuntu yizera ko yafashe igice agashyiramo abasirikare bagwirirana. Iyo mvuze abasirikare bagwirirana n'abasirikare basa nkaho baba badafite imyitozo ihambaye, kuko abasirikare baratandukanye. Maginga yazanye aba special force baherutse gupasinga, bari gukontorora umujyi bidasubirwaho, nyuma y'uko bakomeje kugenda n'ubundi bakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko hari umusaruro uri gutanga ko mu ngo 50 basatse ingo 15 basangamo intwaro, ndetse hari n'igihe banasangamo n'umwanzi. Bigaragaza ko uno mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, uretse no mu nkengero ni mu bice byose iri huriro rya AFC/M23 bafashe,
basa nkaho bari kumwe n'umwanzi. Bikaba byatangajwe cyangwa byemejwe ko hano mu mujyi wa Goma cyane hari aba special force biyambuye imyambaro mu gufatwa k'umujyi wa Goma. Bari bamaze iminsi n'ubundi bategura amaoperasiyo, batanga uko situwasiyo ihagaze, bafashijwe na FARDC bari bakikoramo. Urumva kumara umwaka wose abenshi babaye abaturage, abenshi barasanzwe. Urumva bafite amakuru y'uko AFC ikora, akaba ari nayo mpamvu ubona byagiye bicina by'ihuriro rya AFC vuba bikababera imbogamizi. Ubutasi rero bwa Antoine Tshisekedi bwiyongera ku butasi bukomeye cyane bw'umugore we yashoye mu bagore bakora iby'ubwiza ndetse n'abacuruza utubari. Ubona yuko iri huriro ryose bisa nkaho ryari ryarahagurukiwe, ariko nakubwira yuko sahish hari imirwano mu bice byo muri park. Ubona yuko bagabye mu gitero, barimo sharing, abenshi bari bwumve intambara cyangwa bari bwumve urusaku rw'amasasu akaremereye bitewe n'uko ari imbunda nini ziri kurasamo, kuko ihuriro rya FCM rishobora kuba ryakohereza abasirikare bayo b'ubutaka ngo bajya muri iri shyamba, kuko nta n'umwe wagaruka bitewe n'imbaraga n'ubwenge bwo kurasanira mu mashyamba iri huriro rya FARDC bagira ku rwego rwo hejuru. Rero umujyi wa Goma wo ntabwo wavuga ko utekanye, kuko nubwo turi kuvugana ubu dushaka ko turi kuvugana, ariko uruhande rwanjye hari biri kuhabera. Ni nayo mpamvu hari ibintu bizajya bitungurana, ndetse tukimara kuvugana mu kandi kanya mbe muhamagaye n'ubwa nti aka gace kanaka birahindutse, kubera yuko yamaze gutangwa na bamwe mu basirikare b'ihuriro rya FARDC. Ibi ngibi urabizi neza yuko ariko bijya bibaho mu rwego rwa gisirikare. Isaha ku isaha ubona yuko hari igihinduka, kandi kihita gihindukanye imbaraga. Nuko rero situwasiyo ihagaze, umutekano ni mukeya nubwo bongereye abasirikare, ariko urabona yuko hari urwikekwe rukomeye. Isaha ku isaha urumva ko hari ikintu cyahinduka, natwe niyo mpamvu tubabaye kugira ngo tujye tumenya amakuru ku gihe kandi tujye tuyabahereza bidatinze bwana munyamakuru. Yego, ku bijyanye n'ibyo nakita ko ari urujya n'uruza, mu gihe wenda umutekano wa Goma navuga ko winjiye mu buryo butari bwiza, haba hari izindi ngamba zafashwe ku bijyanye n'urujya n'uruza? Urujya n'uruza wenda hakagira abantu babuzwa kugira aho binjira mu rwego rwo kugira ngo umwanzi atabinjirana, nka kuriya twabonye FARDC yafunze umuhanda uvira Bukavu. Urujya n'uruza mu mujyi bw'uyu ntabwo waruhagarika, kuko uyu ni umujyi ndavuga mu nkengero z'umujyi. Mu nkengero z'umujyi ikiri gukorwa n'ubundi, hari benshi bari kugenda bafatwa bitewe n'uburyo wenda ku bintu by'ibyangombwa baba batazi bidasobanutse. Ni operasiyo imaze igihe, ubona yuko abenshi bamaze kugenda babarobanura, ariko nyine urujya n'uruza rwo mu masaha y'ijoro ubundi byajyaga bibaho, ugasanga urujya n'uruza rugeze mu ma saa tatu saa yine, ariko nakubwira ko mu masaha y'umugoroba guhera saa 12 mu marembo y'umujyi nta muntu ugipfa kwinjiramo uko yiboneye, igaragaza yuko n'ubundi urwikekwe bafashe cyangwa babonye hari ikintu gifatika bisa nkaho cyabafashije ku rwego rwo hejuru, kandi ubona yuko bagigerageza gukubira bidasubirwa, ariko bisa nk'ibintu byabagoye bitewe n'uko izi karitsiye zegereye umujyi wa Goma ni abaturage, ni abantu bahatuye, abawazarendo ni abantu baba muri ibyo bice, bisa nkaho biba bigoranye. Niyo mpamvu muzajya mwumva amabombe cyangwa ibintu byahindutse bitewe n'uko bamwe mu batu ntabwo wakwirukana umuturage ubwazwi, ndetse harimo n'abayobozi b'abawazarendo kandi bayoboye n'urugero nk'amasheferi, ariko ugasanga bafite abana babo bibera muri bawazarendo, kandi urumva ko atamutanga kubera yuko leta y'Kinshasa mu bintu yashoye ikintu bita amafaranga,
urumva rero ni uburyo bari gukoresha, ndetse hakaba hari amakuru nakiriye yuko na leta, niba twahita leta AFC tubona aho batangiye gushora amafaranga mu gufasha bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage kugira ngo bajye batangira amakuru ku gihe. ubwo urumva rero hari icyo wenda biri butange cyangwa hari icyo biri bubyare bitewe n'uburyo ki ibirori bya Fire Conservation gahunda yo gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ku ikubitiro. Izi ni plani zabo kandi isaha ku isaha hari igihe mwakumva ibintu byahindutse cyane. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.